Чуваш эстрада шылдырыземде ыры бужарыва хаваспа хучынашы. Салдаксене хавғаландарма концертсем келеші, бұғын ұқшана візене пулышмай арашы. Балақ ку пидикирле бала бол, бір жедезен ебірде пулышмазан, тадаған бұл жеде візене дейінбек. Ол ұқша хвасы ол чыныбекте кашни шиннан тибесі дезі жылады беп. Сергей Кувшинов, Алексей Шадриков, Диана Павлова, Екатерина Петрова, Мария Гущина, Юрусембе бірлек жал уду үйгенде Донбассарада бүлжі. Онда пили концерт падамыры бір. Дебальцево, Макеевка, Донецк, Торез, тада Комсомольск ол езенде. Гастроль ол азын малах юрже манжын ол палах пиде вайлап. Манжын дезен ебір малнашуларымырынды салдақсың ба не? Кая пұрбыл дезен, ну анжақта лерен өзем каларас сирин пұрны жыра шейлеп бірде шамбада ебір шанда пурнаган шинзем валли концертсен бадамыр. Сирем вадраяхан башты денебек эстрадра юрлады ба. Ну манжы бол биде вайла асрай улжы. Өзем мен ле вайла кетсейлешетке. Ебір чавашлады да вырыслада юрлады пар болзан да анжақта. Өзем алланза кашны юры хышын алы жупса каран концерт хышын ура жіне дырза алы жупны манын асра ол баян кеген.